Fangorona feo ty fanambara soa amy volambezo. Henteo, janjino, dareo. Boky fahafito. Jesosy ro tompo noho mpandomba. Safa fampilira. Nao rilongo. Le tovata eva fa Jesosy io ananjanahary no afaky manome antsika ty haveloma tsy misy fitapera. Ty nateraha Jesosy, ty raha mahatseriky nata ty nihavelo ty nifohaza ny velonjaiky, ty safa le manoro antsika fa anakin-janahary vata ie. Lafa mijanjy tantara toy iha, rambeso boky io, le saky tamitsy ty fitantara ty sary aloha, avaliho avao boky io. Sary voaloha. Jesosy naterake. Henteo moa sary eo, valanaomby hitatsika eo. Misy kolo noho ampela raiky renaja io ty eo noho lelahy valy ampela io. Le olo telo lahy piaraka onjy. Samby manenta ja io iaby rozy eo reo. Jesosy ty anarak'olo. Ty raiky amy lelahy reo mandohaliky amy Jesosy eo. Ino ty foto mahavy azy manao zay? Foto safe Jesosy aja kelikely tsy mitovy amy ty aja iaby nateraky tantany etoy. Taloha ty niteraha azy, lefa niaraky tamy Janahary tandany tsy tany ie. Janahary le fanahy, fe namory ty vata itanaty Jesosy tao ie, le nateraky ty ampela raiky mbo tsy mahay olo. Baka amy ty fanahy Janahary ro nahavano raha zay. Fanahy io ke le velo anaty Jesosy ao. Raha iaby rezay le manambara fa Janahary Jesosy io. Handombantsika ty fotodia no hanoro antsika ke ty toko hatao mba haventsika ho anan-Janahary. Sary faharoe. Napanjary Jesosy ho divay ty rano. Lafa nibe Jesosy le namonjy fanambalia. Niaraky tamy ike piana ire noho reny mananara Maria. Maria fa mahay fa anakin-Janahary Jesosy io. Ka lafa nilany ty divay tamy fetiny tao le nivolaninjeny itamy Le hui ty asa reny itamy piasa rey. Anovo areo ze raha mpanovy Ka nisy hua vato misy saro nipetsaky narini teo. Le hui ty asa Jesosy tamy piasa rey. Atseho areo rano sy ho vato retia. Le nataon-jozy. Le hui ndraiky ty asa tobizo amizay le andeso amy tompo Petereo any. Le nanjary divay somare rano ine. Namoto tsy nanenky amizay piana ire fa manahery bevata baka amy Janahary vata Jesosy io. Sary fahatelo. Ty safa Jesosy tamy Nikodemosy. Nikodemosy toy lelahy mpandily no mpampianatsy tamy Israely reo. Nirei fa Jesosy mahay manao raha mahatserike. Nihay ikea fa Jesosy le baka amy Janahary. Ndraiky haly amizay, nandeha amy Jesosy any nisafati mikasiky ny Janahary noho ty raha mahatseriky nata Jesosy. Le hui ty asa Jesosy tamy ambarako amy ao fa laha tsy ateraky ndraiky ty olo tsy mahazo mahita ty fanjakan-Janahary. Le hui ty navaly Nikodemosy azy. Hatao ty olo akory ty hateraky ndraiky amy ifa be iny. Hui ty asa Jesosy tamy ze ateraky ty nofotsy le nofotsy, fa ze ateraky ty fanahy le fanahy. Zay midika fa ty olo aby ze matokony ho manenky Jesosy Kristy tompo ro nateraky ndraiky. Velo tsy misy fitapera ze olo matokony Janahary, safe ty fanahin-Janahary ro anaty ao. Fa ze tsy matoky Jesosy kea, le misaraka amy Janahary zisiky fara no tsy ho tafilitsy andanitsy any. Sary fahaefatsy. Tandapa raike mandohalika aloha Jesosy eo. Ino ty hata ao laha maletsy ty anakilahy ao?
Lehilahy amin'ny sary ity le nandeha tomboky lavitsy ila Jesosy avao. Tandapamana ty mahay azy io, fe le nandohaliky nisy loho tam Jesosy teo. Le hoy ty asay, miavia malaky lay ranandria handomba anako tany mbo tsy maty ie. Hoy ty asa Jesosy namaly azy. Ndena moly fa velo na ao zao. Natoky Jesosy lehilahy iny le nandehan'oly. Mbo tandala tena avao i le fananaina tena azy piasa irey no nivola azy fa velo na ao iny. Le nihay tandapa iny fa tamlera nivolana Jesosy hoe ndena moly fa velo na ao iny, ty nahajangaja eo. Le nanjary natoky no nanaiky Jesosy lehilahy iny reky tsy ty vavia iaby. Sary fahalimy. Lehilahy narary tam rano Betesida teo. Nisy rano zay ty ta Jerosalema tao fivoria ty marary. Foto atoky isan-jozy fa mahajanga rano. Ka ze olo tafilitsy avoloha amlera ihetsefa ine, le janga. Nisy lehilahy raiky zay amizay fa narary tanaty 38 tao, nihita Jesosy tanila rano iny teo. Le hoy ty asay tam marary ine. Te ho janga va iha? Namaly azy marary ine. Tsy misy olo mba hampijobo ahy aho lafa amlera ihetsefa ine. Le hoy kea ty asa Jesosy tamy. Miongaha iha ndena ndesiko itseli ao. Le nijanga lehilahy ine. Neloko tam Jesosy aby amizay ty olo teo fa nahajanga lehilahy iny tam ty andro masika i hoe sabata natoka ho anjanahary ie. Io ty nata Diosy ro fangala ay no hanompoy anjanahary. Rosy lehilahy ine le nivola tam Diosy ro fa Jesosy ty nahajanga azy io. Fe tsy raha mbonety natoky Jesosy avao rozy. Io asa fitaha olo ro manambara fa manahery baka aminjanahary any vata i Jesosy. Ka mahay mahajanga am ty andro aby nje i ro sabata. Sary fahaeny. Namintsy olo maro mandila sy ty 10,000 Jesosy. Maro ty olo nahare fa mahajanga ze kilarety Jesosy. Kanjaiky andro amizay, norihy ty olo lako tankebaheba tany any ie. I ela iny nivola tam piana ireo Jesosy. Aie te tantsika hany ho kaloe ho haninjozy. Le hoy ty navaly pianatsy raike. Eto misy ajaly lehilahy zay manamokary lime no fiamalinike roe. Fe raha kelikely zay ahampy olo maro toy. Nampifitary Jesosy olo rey. Nirambesy imokary no fia iny le nanao mahavelo anjanahary ie. Bakeo nizinara raha rey le samby namiazelany iaby olo rey. Tafara iny le mbo maro ty olo nanoriky Jesosy. Le hoy ty asa Jesosy taminjozy. Ambaraka nareo vata fa anoriha areo ahio, tsy ty hoe nareo nahita famantara fa noho ty nareo nivintsy. Le mbo nitovona injaiky kea, ka miasa soa hazo ty hany mora lo nareo, fa hamety anakolo anareo ty hany tsy mety lo no ty haveloma tsy misy fitapera e. Ty vata avao ro tia Jesosy ho volany eo. Zao i rilongoko raha natao Jesosy teto toy, le mbo manambara amintsika avao kea fa am Jesosy ty herinjanahary. Sary fahafito. Jesosy mandeha ambony riake. Lafa baka nampihina olo maro re Jesosy, le nampoli ipiana irey. Bakeo i nandeha nitolaky riaky tambohitsy tane fa hitanteha minjanahary. Fa pianatsy rey kea nionjalaka nitsaky riaky ine. Fa maiky ty andro tami io no nifuntafuta mare kea riaky ine. Jesosy kea tami io nandeha tanabo riaky teny mba minjozy mbeo. Navaka mare rozy fa nataonjozy hoangatsy Jesosy io. Le hoy Jesosy taminjozy. Zaho avao toy fa kamatahotsy. Le nilitsy tandaka tao niaraky taminjozy ie, ka le nijano amizay tsy okine. Nao rilongo. Le mbo manambara mpiana i Jesosy ireo noho amitsika ny raha volany zao, fa ami Jesosy ao ty herinjanahary.
Sary fahavalo. Nampahita lehilahy jiky Jesosy. Njay kanjo nisy lehilahy jiky baka tsonjeny itany. Piana Jesosy ireo le nieritseritsy fa ty hakeo ty baba amireny ro foto inahajiky lehilahy io. Fe tesa Jesosy taminjozy fa mba hampiboaha tesan-janahary amy ro foto inahajiky lehilahy io baka tsonjeny itany. Nandora tamy fasy teo amizay Jesosy le nanao fotaky tamy ty ivy bakeo nahoso itamy maso lehilahy jiky iny fotaky iny. Le huy tesa Jesosy tamy jiky iny. De nasa sao amy rano Siloama ao maso ao. Ty dika Siloama io ni rahy. Nanenky Jesosy lehilahy iny ka le niroso nanasa maso iny le nanjary nahita. Longo, ty hamaroatsika le jiky tsy mahita ty lalan-janahary. Fe any safady Jesosy zay, zao ro hazavaky ila raha iaby zao, ka ze manoriky le mana mazava vao amy ty fiaina ka tsy andeha amy ty maiky kea. Sary fahasivy. Nifohazy Jesosy tamy maty Lazarosy. Narary ty lehilahy raiky mananara Lazarosy toy. Nanirak'olo tamy Jesosy any amizay nabavy iroa retoa, Maria noho Marta, hanambara amy hoe, ao lahy raha nanjia marary longo ao tea ao iny. Lafa nire Jesosy amizay fanambara iny, le huy tiasa tsy raha rety hahafaty zao, fa ho fanaboaha ty voninahitsy tsin-janahary mba hanjengia ty anaran-janahary. Le tea Jesosy ry Lazarosy no hanabavy ireo, fe tsy nolay nanany teo noho eo. Lafa roa andro tafara tatoy, le huy tiasa Jesosy tamy piana irey. Maty Lazarosy, ka teako ty tsy nahateo ahy, amizay mba hanenkia areo ka ndao tsika ho amiany. I Jesosy niavy nihinenty fa efatsandro ty nandevena Lazarosy tandolo tao. Nimeloka nabavy Lazarosy ireo, foto tsy niavy aloha Jesosy soa nahajangana dahinjozy iny. Le huy tiasa Jesosy taminjozy. Ao fa ifoha nadahy areo iny. Nampamoha Jesosy amizay lolo iny, i vita zay, nikaiky Maria amizay. Lazarosy, miboaha. Le niboaky bakao Lazarosy, mbo nirohirohy ty vata itamy io. Fe taloha ty namohazy Jesosy Lazarosy bakandolo ao, zao tse ty nata itamy Marta. Zao ro fampifohaza ty maty noho ty ay. Ka ze velo ka manangy ty fo iamiko le ho velonjaike. Sare fahafolo. Maty tandako roa teny Jesosy. Naseho Jesosy tamy ty raha mahatseriky nata ity mahanaky njanahary azy. Fe olobe jiosy reo nanaboka azy ka nametsivetsy ty hamono azy. Nivola tamy piana ireo Jesosy fa ho maty mba hibaby ty haotà ty olo iaby. Zay ro lala raiky hanandesa ty olo himpoly amy njanahary ao. Ty raiky amy pianatsy Jesosy reo atao Jodasy zay nivaliky tamy. Nanenky lafa nivinily jiosy ireo sekely 30 fa hivaliky amy Jesosy. Niavy amizay rozy toy nanambotsy Jesosy. Nitavanay ry Petera noho ty pianatsila ifanavaka. Nitinory panday jiosy ireo tamy tribonaly Jesosy, fe rozy tsy nanaraha mazava hanambaranjozy fa tena olo raty vata iye. Fenje zay le nikorakoraky panday jiosy ireo hoe, fantsiho fantsiho andakoroa ene. Ita farazay kea nandesy taloha fokon'olo reo teo. Fenje fokon'olo retoa ke le mbo nikorakoraky avao. Fantsiho fantsiho andakoroa ene. Le vinono tio lanakin-janahary tsy misy tsiko ine. Nisy mpangalatsy roa finantsiky niaraky tamy Jesosy. Fenje vinono reo, olo nanao sata. Fa Jesosy kea olo tsy nanao sata fe maty nanao sortiay ho ahity olo iaby. Tsy ia zay, fa zaho, iha, tsika iaby zao. Foto ia avao ro soro enken-janahary ho fandiovantsika. Sary fahafolo raiky amby. Maria noho Jesosy tandolo tao.
Ty raika amin'ny mpiana Jesosy ireo, azy mananara Josefa zay nangataky ty faty Jesosy. Niazo ifahatine le nalevi tamy lolo vao nasay ho azy. Navarimbary amizay vato bevata zay nanilia ilolo iny. I tamy fahatelo andro nandevena Jesosy, nandeha tandolo tany ry Maria Magdalena. Hatsereha rozy lafa niavy teo fa nidanadana lolo iny, vato iny nisitsy lavitsy eroy. Nitany Maria no nitangiriky tanaty lolo tao. Hinenty fa tsy ao fahatiny. I nitoliky, nahita lehilahy nitsangana riny teo, fe tsy misy ho azy fa Jesosy io. Le io tiasa Jesosy tamy Maria. Nao njarahy, nanino iha mitany io? Ia ilanao? Nata Maria fa piamby baibo mariny eny io, ka le nanontania nimba ia faty Jesosy tatoa iny. Le io tiasa Jesosy tamy nao Maria. Le avy le nihay amizay fa Jesosy io. Le io indraiky tiasa tamy Maria. Ndanay hamilongoko reo ane, le volano njoze fa handeha amy babako no amy baba areo any aho, ho amy janahariko no janahary areo. Piana ireo te ho volany amy longo iny io. Tsy natanjaky Jesosy anaky janahary velo iny ty lolo. Sary fahafolo roa amby. Niseho amy piana ireo Jesosy. Taloha ty nimpole Jesosy tandanitsy ane, le nanao raha mahatseriky hafanjaiky. Ndraiky haly zay, nihaza ty ila amy piana ireo fe tsy nahazo fienje raiky. I loakanjo nisy lelahy raike nitsanga tamy olo jiaky iny. Nivola minjozy lelahy ine mba handatsaky teo fanjoza mila ilaka iny ao soa hazo fia. Le natanjozy moa raha zay, le nahazo fia lako rozy. Le avy le nihaindrozy amizay bakeo niny fa Jesosy lelahy nivola taminjozy iny. Nandesindrozy tantetiteny amizay lakanjozy iny, fe Jesosy fa nanao parehany ho ahinjozy. I lafa baka nihina rozy, nisafata amy piana ireo i. Teo ke Petera. Ka Petera toy, tanaty pianatsy nolay reny tamy andro nanambora Jesosy iny, no ho azy nilietsy nanao kisary tsy nahay azy iny. Le hui tiasa Jesosy tamy Petera. Manory hahy. Nivolany i Petera mba hanory ty olon-janahary ireo no hisahira minjozy. Nao ry longo tian-janahary ho reno hay ty olo iaby ty mikasiky Jesosy no ty raha mahatseriky. Soa ahazoa ty haveloma tsy misy fitapera. Sary fahafolo telo amby. Nanory ty piana iroa Jesosy. Ty hamaroa jiosy ireo le nitama fa Jesosy io handombanjozy amy ty fanandevoza Romana reo. Tsy zay fotodia Jesosy antany etoy. Ita fara tatoy amizay, nampamono jiosy reo Romana re Jesosy. Le nivinono no nifinantsikinjozy tandaky roa teny amizay iye. Injay kanjo tafara nifohaza Jesosy ho velo njaiky, nisy piana iroa endala holo re zay niboaha Jesosy. Natanjozy ho vahiny Jesosy toy, ka levandrozy nitantara tam Jesosy ty mikasiky Jesosy nifoha maty io. Ini vita tianjozy, nambara Jesosy ty raha nivolany Mosesy, no ze pahay raha njanahary maro rey anaty Baiboly ao mikasiky azy. Fa nambaranjozy fa hijaly noho maty Jesosy. Fe ifoa ho velonjaiky lafa mitianjy fahatelo, le andeha holo andanitsy amy baba iane, tsy ia zay fa njanahary. Tamy andro iny avao, le niaraky nihina tamy piana iroa reo Jesosy. I lafa nijara mofo nanome anjozy iny teo amizay vonohainjozy hoe Jesosy io. Fe Jesosy ke le avy le nanjavo avao bakeo niny. Le niongaka amizay rozy roe nana Jerosalema any fa ivola amy namanjozy rey fa nihitanjozy Jesosy. Ndao mo ho janjinitsika ty raha tia Jesosy hatorontsika amy safanjanahary io ao. Sary fahafolo efatsamby. Anake nitaky lova. Nitantara ohatsy raiky mikasiky ty lelahy raiky nanananaky roa elahy Jesosy. Nisy lelahy raiky toy nanananaky roa elahy. Injay kanjo nivola tamy baba iny ty zain'olo.
Ameo ahy baba ho izy ho anjara fananako. Le nizara baba iny hanana iny. Lafa nahazo ty azy amizay zay n'olo toy, roso i nandeha lavitsy handany hanana irey. Ela ty ela tatoy, nisy mosary tam tany nandehana iny ane. Hanana rey amio farava tsy misy sasin-japity so. Fare moa le namonjy olona nanjaha raiky ie nila asa le natao piamby koso. Ni maty hamosary amizay itoy ka le nihina tamihany koso ine. Nandeha amizay ty vetsevetsy nitoy eo, le huy ty asay. Mara avao ty olo karama babako fe ho mahane soa. Fa zaho ke atoy maty hamosary ro mbo ho mahany koso. Fare moa le nivola raiky am ty vata i avao e. Handeha holy am babako any aho le hivola ami hoe, baba fa nanala baraka anao noho tsy nampisy hasy anao aho, ka tsy evaty ho ana ao kea, fa ampitovizy am olo karama ao reo. Le roso in'olo am baba iany. Sary 15. Baba tea anake. Mbo nilavitsy avao aja lelahy iny lefa nijilo baba e. Nolay amizay ho ahy ty ran'olo toy hamonjy anak' ine. Nisazohy iana iny noho norofa e. Bakeo naniraky piasa ire hangalaky ze saly tsy fara isoa ao no hiketsiky hane soa. Noho nivola iye, ndao tsika hanao fety sinisiny fa anako toy fa nimaty fe velonjaike, noho nitsobo fe hitanjaike. Le nanao fety no fisinisinia be rozy. Nao ry longo e, ty tia Jesosy ho volany am ohatsy zay, njanahary zany manahaky baba jay io. Le tsika olo amizay azy anaky lahy azy zain'olo nanala baraka ty baba ine. Fe njanahary tia ty olo iabe ka mandiny avao timpoly atsika ami e. Mitsopo amintsika iye. Le nirahy i Jesosy soa hila no handomba ze olo nisintaky ami e. Ty olo misitaka am njanahary le tsobo, ka Jesosy raika avao ro lala ahazahoa olo tsobo iny mimpoly am njanahary baba. Sary 14. Ty fananam-panarivo ine. Nanao ohatsy raiky hafanjaike mikasiky lelahy raiky panarivo nahavany vokatsy zay Jesosy. Nisy lelahy panarivo raiky toy, zao ty raha nivinetsivetsy e, le nivola raiky tam ty vata i avao iye. Manahanana maro mihajary mbo mahavitanao antao i maro, ka ino ke ampiasa lohanao fa manaova fianatsy e. Fe zao ke ty natanjanahary tamy e. Nao e, laha ie mo ro matenjoa ni haly, ka ho ahinia hanana ni hajary ao reo. Nao ry longo, zao ty natao Jesosy. Manahaky lelahy panarivo tsy nandiniky lavitsy io kea, ze olo mamory hanana antany toy ka tsy mananky ty foy am njanahary. Sary 17. Pangatake noho ty panarivo. Ny tantara raiky mikasiky panarivo noho pangatake zay Jesosy. Nisy panarivo raiky zay tsy nidary pangatake raiky pifitaky ambaravara eo sananjo, ka tsy nihinenty noho tsy namea injeraha raiky. Ni maty amizay pangatake iny lafa tafara tatoa, le niavy andanitsany nipetsaky tantsatsa Abrahama teo. Le ni maty ke panarivo iny lafa tafara tatoa, fe tsy niavy andanitsy any fa tanafobe any, pilasy misy fijalia tsy misy fitapera e. Nikaiky Abrahama amizay panarivo ine, mba haniraky pangatake iny ami eny hanaty rano ho azy. Fe tiasa Abrahama tamy e. Misy lavaky laliky biby mampisaraky antsika, so tsy handehana ty am areo eny manetoy, le ty baka am aetoy tsy maneny. Nao ry longo e, fijalia tsy misy ila isa ty anafobe any. Ka ze lasany le mijaly ziskampara e. Ka laha te atsika te hazo lanitsy lafa maty, le zao. Nje tsika ro panarivo, nje tsika ro mahantsa, le toko imanoriky ty lilin-janahary avao no manankipo am njanahary. Dika zay, manenke Jesosy Kristy soa voalomba tsy handeha anafobe any iha.
Sary 18 Nama tambaravara teo iny. Ndraikanjo nisy olo raiky nandeha tamty nama iany vaky mirahale nilaraha. Nao longo mba mpitsoso vary 3 kapoaky aho. Fa misy longo zay vo avy amukao henanizao ka ty amukao tsy misy hany mba hay homea azy. Azy antsanao iny amio fankitsely eny reky tsy tiana i. Le tsy te hifoha i, fe azy ambaravara ao iny tsy vita ty nivahatsy tao avao tsy nimenatsy. Fara le nifoha avao azy antsano ao iny nanome azy raha nila iny. Hoy safa Jesosy zay, mangataha le homea nareo, mila le hahita nareo, manaova dundu fa hosokafy nareo. Fa ze mangatak ro mahazo, ze mila ro mahita noho ze mandunduro hosokafy. Njanahary io le baba soa ho antsika. Tsy mandiny antsika hangataky vo hamea fa hay avao ty raha ilantsika no mbo hamea ifanahy masika atsika. Fa ty raha andinasan-Janahary amitsika avao, le ty hisoloho atsika no hitantehe atsika amy isanandro. Soa hanombai antsika hanengy ty safahy no hanankimpo amy. Sary 17 Olo roe lahy tantsanon-Janahary. Janahary va mijanjy kila olo mamonjy azy amy ty fitantehea? Mahita olo roe lahy mitanteha antsanon-Janahary eo tsika misary eo. Ty lelahy raike olo panaraky lilim-pivavaha. Mirengirengy hitantehe ho ahy ty vata le nivola hoe, Janahary, manao mahavelo anao aho tsy manahaky ty olo ila panao jamotsy, tsito, karapilo, na manahaky azy pitaky habatia. Tsy tian-Janahary ty fitantehea lelahy iny. Lelahy raiky iny pitaky habatiasa pamerivery olo, panao jamotsy olo. Hay fa nanao raha nampalahelin-Janahary Tsy nahasaky nianja fa nionjiky fa menatsy. Hoy tiasa lafa nitantehy, Janahary misoloho fa olo raty lay aho. Janjin-Janahary ty fitantehea natae. Nao rilongo Janahary ke tsy te olo maharengirengy noho abufo, fa ty ilae le olo mahay miambany amy ty fo ivata Sary 20 Lelahy raiky nitselike. Nampianatsy olo maro Jesosy ty ndraiky le nanauhatsy raiky. Nandeha pamboly raiky toy hamboly. Ty ila inafitsy itandala teny le nivoahitsakitsaky no nihany ty voro mitily. Ty ila nituraky tambony vato ka lavo nitiry le nireroke. Safe maiky tsy misy rano. Ty ila tanaty fatiky tany nitiry niaraky tam fatiky retao le niafaky ty ay Ty ila nilatsaky tambaibo eny le nitiry soa ka le namoa maro. Lafa nahavita raha zay le nivola mare. Ze manantsofy hijanjina mijanjina. I bakeo ine nantania piana ire azy ty dika ohatsy nata ine. Sary 21 Mitiry ty vonambole. Nihazava Jesosy ohatsy nata ine. Vonatseliky iny tsy ino fa ty safanjanahary. Azy vonatseliky tandala teny rey le manahaky ty olo naharety safanjanahary fe avy ty devoly mampiala raha iny anaty fo yao. Foto tsy te hanankimpo am Jesosy tompo fa manjary ho voalomba avao. Azy tam tany vatovato iteny rey le azy olo tsela manengy fe lafa avy ty fitsapahevitsy mipotaky Azy tam fatiky teny rey le azy olo mivasavasa noho maty ty fitehanana lakoloatsy rey. Azy nilatsaky tambaibo teny rey le azy nidary ty safanjanahary rey ka le namoa maro fa olo mahaliny noho mahatante. Nao rilongo manao kory ty fijanjina ao ty safanjanahary. Tsobo ania laha tsy manaiky noho tsy midary ty safanjanahary. Fa laha manaiky noho midary ty safanjanahary iha, le hanahaky azy voanafitsy tam baibo rey. Sary 22 Lelahy raike niferinay olo fery.
Ino ty ahaizantsika fa mampanitsy an-Janahary ty raha ataotsika sanandro? Ty safahan-Janahary, Baiboly, le manoro antsika fa mila mitay an-Janahary noho ty olo iaby atsika. Nanao ohatsy raiky mikasiky ty lelahy raiky nandeha tamy lalabangy iye. Nisy lo raiky nandeha tamy ty lalabangy, le nisy lo raty nanjava noho nikabokaboka azy. Nalanjozy aby ty raha tamy iteny le vinangonjozy iye, le fa ho nimaty zay vo nenganjozy. Nisy olo roa lahy mpivavaky nandalo teo, le nihitanjozy lelahy fery ine, fe le nanjionanjozy avao. Bakeo nisy lelahy vahiny raiky keny mba milala io. Nahaferina lelahy fery iny iye, le nalahy iny fehezy fery ine, napitikiri itana boboriky iny teny, bakeo nandesi nitaha lelahy ine. Zao ry longo ty vola Jesosy, laha te an-Janahary vata itsika le toky ho tea no hanomba ty namatsika. Sary faharoapolo telo amby. Niavy ty sefo. Tiarinao moa fa nje nimaty Jesosy le nifoha velondraiky henan'izao. Nihita piana iray ty niakara itandany tsy tany. Nivolany Jesosy rozy fa mbo himpoly iye. Nanohatsy Jesosy fa ty olo manaiky azy le manahaky ty piasa raiky mandiny ty sefo mimpoly baka nanao ty fanambalia e. Nivolake fa velo ty piasa tsy azy ty sefo imiambe laha avy iye. Nao ry longoko e, tsy haitsika ty lera hiave Jesosy. Mila fa mihenty sanja avao tsika manao pare hanjamby azy am ty lera hiavia e. Le hisinisiny amze lera zay. Nivola avao ke Jesosy fa ze olo pikarakara ty piasa iaby le mila manao pare avao ke am ty fimpolia e. Fa laha tsika ro mikarakara so ty tsano no ty piasa le ahazo valy hatea bevata. Sary faharoapolo efatsamby. Lelahy tanabohazo teniny. Janjiny soa tantara toy. Nisy lelahy raiky mpamory haba no Panarivo mananara Zakaiosy zay. I olo tsy to pihina jalan'olo. Tia hitaky Jesosy fe boribory, safeta nivon'olo maro tao Jesosy tamio. Faray mo le nanganiky tanabohazo teny. I lafa niavy tanjify azy to Jesosy le nianja noho nivola azy. Mijotsoa malaky Zakaiosy fa ho vahiny aho androany. Tsy eriky aby amizay ty olo teo, safe Zakaiosy olo malaza raty. Nisinisiny avao amizay Zakaiosy iny nijotso nanday Jesosy mbantsano imbeo. Nivola tam Jesosy fa hanainga ty raty fatao fa hanova sata. Hampolo iabiky azy raha hanolo iaby nangalary e. Zao ty nata Jesosy azy. Androany avao le ho avy amitsano toy ato ty fandomba. Hila no handomba ty olo tsoby ty fotodia Jesosy antany etoy. Beso.